Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsami, adna tutul mapiyah at tutulan si iku Abu Dhar Agus Bilal radhiyallahu anhuma. Diyan ka iya tutul mga pagarya na kekuanaya sa tumah sa pamamakin nagantano kakalo-kalo na adin tuma amakwat tanuron. Miya panutul sa hadith o dinas iko sira amya kaysa na su Abu Dhar Agus Bilal radhiyallahu anna adna dayran kasinabutai. Nakirarangita no Abu Dhar Bilal radhiyallahu an taman sa miyat ru'yanun at tigyan na hatta anta yabna sauda hayat tigyan Bilal na taman rakapan ayain akana miya kay temitem maana miya panunong kaiyan su Bilal radhiyallahu an yaga iya tutul na aya po unanaya na miya kaysa na matitimu su mga sahaba su Abu Dhar su Abu Bakar su Umar su paman na sahabu Rasulullah agyang ka iya masa na di makadadar pa su Rasulullah adi sidan di babagaya sa musawir si iku jihad. Nagyang ko to akia pakabagay o Abu Dhar sa musawir na daun makaayon su Bilal. Gitu kaya teruan yan nun. Saban yan din na miya panunong ka su Bilal. Na su Bilal na inipreklamo niyan si iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam su Abu Dhar. Nagyang ko to akia pakatuna nagukielaya o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si iku Abu Dhar. Natigyan na aayyartahu bi ummi. Hayatigyan Abu Dhar na miya panunong kaaka su Bilal. Ini panunong kaakaw nagyang kuto inaiyan. Ini panunong kaakaw nagyang kuto kababaluin niyan manusia amaitem. Tigu Rasulullah innaka imruun fika jahiliyah mata anatigan hay Abu Dhar asaka nataw ka amata tagur ka agyang kuto sifat ujahiliyah aginan su kibr ginan su kapangimpuruan apya karataan an wagamatan wa Islam kerarangitan wallahu subhanahu wa ta'ala sutawa tangimpuruan. Nasu Abu Dhar nasu kian ganyan roona gumyu raok sa kaniyan. Taman sa gen ka iya buntalian na ini bebaian nagu ini deketian sa gen kotwa lupa apagukitan o Bilal. Sa pitro yan na wallahi ya Bilal la arfa'u khaddi anit turab hayat tigyan na Bilal na diya kanaya ipuro agyang ka iya buntalakan sa agyang ka iya lupa taman sa ding kadapuan. Namya panutul asukon su Bilal na inisumbagian ako Abu Dhar na tigyan na diya kan nagkagawbakan dapui agyang kutwa buntal amya kasudud si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah makaraw su Bilal uban yan dapo iyagyang kutwa buntal o Abu Dhar. Mga pagarya diyan ka iya tutul amyaw lawla si iku Abu Dhar Agus Bilal na mala anda uwan na kekuatan ron nagutuma paganay ron nagyang kutwa karata agyang kutwa kapanunong ka ira adan yung kasinabuta iyagus iku padagan na ubang kapanunong ka kapya karataanan wagamatan wa Islam. Ya kadag-dagal manar ya gira kiararangitan. Na di makapanarus sa di mapia. Dagi-dagi ang kaiya masatano. Apira-piray paman na Muslim adin yan di kapanaruan sa di mapia agyang kutwa pedian. Nagyang kutwa lagi duto. Adin ka di mapanunong ka so pedeka. Nagu ipuru ka ginawang ka sa iko pedeka. Na ini saparanan unabitan wa Muhammad kapedanan sagyang kutwa sifat dadabiatan adat ujahiliyah
Mga pagariya, isa ang kekuatan sa atuma nagyang kanan na hadith amya aluitano amya panutul si iku mga sira na diyanan sahih, diyanan na kurik ka hadith. Sa aya kurik amya panutul si iku Bukhari agus Muslim na Ma'rur ibn Suwaid na penutul niya na tigyan amya kaisa na miya layakan su Abu Dhar radiyallahu an wa alayhi hulla wa ala gulamihi mithlaha. Sumi'wa Ma'rur na miya niya su Abu Dhar an na ditaran niya na miya kapiapi an ditaran nagyang kutua mangudanian abisaya iyan na lagi diyan apaman na ada na mambu an ditar niyan makapla lagi ciran sa ditaran si iku Abu Dhar na ini kama masauto Ma'rur na ini iyan na tiga na inu kanwanan makapla lagi sa ditar na gugyan kanan abagwa mamangka na aya ini sembagu Abu Dhar na tigyan amya kaisa na adna sakatawa mama akia sisinta anakan si iku masaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tama na tigyan amini panunong kaakanun suy na iyan apaman nagyang kuto kay tamiyan na ini panunong kaakanun na Peter unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si iku Abu Dhar innaka imru'un fika jahiliya mataan hay Abu Dhar asaka atigyan na tau ka mata tagur ka swadat ujahiliyah yang kutua ka pangimpuruan nagugyang kutua ka panunong ka yang kutua ipuwing ka si iku tawag yang kutu betadian Pituru nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si iku Abu Dhar atigyan hum ikhwanukum khawalukum yang kanan ang mga tawa mga bisaya iyon na mga pagarinyo sirat bialuy wallahu subhanahu wa ta'ala siran tahta aidikum asakano'y makambubayakiran pamangkana akuhu tahta yadi sa tawa tigu nabi aso pagarinian na mabibisaya iyan falyut'imhu mimma ya'kul na paganaan yusiran nagupupakakanan yusiran na tigu nabitan wa Muhammad sa lagi dagiang kutua panganang kaniyo hayaman na niya na pakarapangan yusiran nagun pakan ditaran yusiran sa lagi dagiang kutua ditaran niyo na igira tigu nabitan wa Muhammad adna ipsugu yukiran na suguan yusiran sa giyang kutua kegairan karena bagiang kutua margen na diran kegaga na igira asyugu yusiran si iku margen na ugupin yusiran na tigu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam gina ni mi aluy sa sahih kitab Bukhari agus Muslim saya kekuatan saya andeuan mga pagariya tuma lagiang kutu maka bebalin si erka ading ka disusugu-suguun narapanganaka aginawang kasi iku rapanganaka aginawang kasi ikiran wad na pagkanaga na pakakanang kasiran nun pakanditarang kasi iku pakanditarang kasiran si iku lagi unditar naka miya kadagadagal ataw igida miya kala itamok da abatan saya papantagan na igida adna paman na makatatalo kunon di niyan susuguun talasugu ay niyan nakuman sama pian na di niyan napagakan miya kadagadagal pa na psul sa giyang kaya mga restauran apkun sama pian na giyang kuto gumagalabakun na di niya napagakan anta aka isisibay niya na di na namapya kapangimpuruan nanan gina ni kekuatan wan deuwan sa giyang kaya paman na hadith ami aluitano ayam anay ni mga pagariya na pipian tano sa mga tao sisiran rakatano mababaling nagu talasugu ay tano siran nagu paparati ang tanwiran giyagana na hadith na ayam miyatero o Sheikh Albani rahimahullah na tigyan desan maaloy agyang kuto ingaran o Bilal radiyallahu an ayam ana nagyang kuto mama amya panunong ka nagugya sisintaan o Abu Dhar na kanabagyo ito so Bilal radiyallahu an minsan palagi duto na aya kekuatan o aguna
Nagyang kutua marat agyang kutua kapanunungka. Di tanu penunungka, di tanu pemaawing, di tanu pemaawingan sumanga pagaritanu. Kagianan na padanan sa agyang kutua kat kabur, apya karata wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagup kerarangitan wallahu subhanahu wa ta'ala sumanga tawa mga ampug mga takabur. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.